Phela silalela neni kahle ke bonkosi. La kulomnyango lo. Uthi awungena laba labathi awubona dokotela, labethe netifo letinsha awubatshela ukuthi balashwa njani. La eqaleni la. Sinhlanhla rebuso lwendabanye ngikujwayele la. Namfana mahluthe nje angifaka ukuthi ufuna nabo la. Ngoba uyathi ukuthi amaphilisi ethatholakala kunanga umnyango wesithathu le. Laba ngala balanze amaphilisi ethi ningasigcwalisela line mahala ninento eziyaziya la. Emaphilisi enangale la kulomnyango wesibili. Mulaba betifo tabo konsula STIs laba bekulala bangavikeli laba. Yebo unikele lokubheka phansi ngibuke into ova kuthi. La angathi wena nanini ngoba bethela komntana nakho kunekhwashoko nangabe ulaze amaphilisi akungena ngale nangabe uthekuthe yakho ungene la ngoba nawe unethi yakho buka noma ngathi uphemile nayi ke indzaba sekunjani phela ngoba ngisakhuluma so usiyazi yahelini ubuke kumncane ushe so ukhanya kulanda wena umncane kangaka ushele kuba ngitshela bona ukuthi labashiyene STIs bokunsula bangena kulo yaminya ani ngilalela ngiyolendele bese ngibaka lishisana kangaka kakhulu wami namhlanje ngasizibelelo